Peygamber aytkan, kıyamet günü 70 bin men ümmetimden esepsiz azapsız beyişke giredi degan. Qancha min? 70 bin. Hem 70 bin sahabalarla qancha, tabiinlerle qancha, sizge bize gezek geleyo gelmeyo. Biroq ümit shuncha ekanda, hadiste keladi. Kıyamet günü men ümmetimden esepsiz azapsız 70 bin giredi. Jana 70 binden her birine daha 70 binden girzet degan. Uşul жерде илешип калыш керек балдар. Этте ушунусуна илешип калыш керек. Азапсыз, эсепсиз киргенге илешип калыш керек да. Алладан дуа кылыш керек да. Ya Allah, esepsiz, azapsız bizge beyişke girgiz de. Daima dua kılış керек. Oşun Allahümme hasibna hisaban yasira der. Ne der? Hasibna hisaban yasira. Bu jеңил кыл дегенин баягы мааниsin түшүндүңүздөр, Bunun manisi azapsız, esepsizle